mtanami mfundo isikia sempilo ya we mtanami mfundo isikia sempilo ya ngangifisa ukufundisa kodwa wadlala ngemali ya ngangifisa ukufundisa kodwa wadlala ngemali ya we mtanami mfundo isikia sempilo ya we mtanami mfundo isikia sempilo ya we mtanami mfundo isikia Yepostoli. Right ma'am. Njani njani? Kwenzakala? Angiyazibona intshebe zikhulile mfisha. But comrade yabona Anje Ngilipha ngokugcina nje kwebhayizi ukuthi yabona noma ufika endaweni besukume bekunika isitulo. ubele sithole. Exactly. Okay. Ya, imali namashisha la. La ama 2 pipe la ama $10 mfowethu. $10. Then kulama flavor into zonke nje ama foil lan. So in total vele kuyabe $15. Yo, angeke ungephulele kube $10 nje. Abantu bezimbabwe lithanda ukukhala over. Siyakuthini isimo sakhona mdala. Mase ngikuphulela. Ngiyabese unika low quality bra. Wow. Ngiyabese unika low quality. No problem, mina ngifuna kuphela ukuphazamisa umqondo kuphela. Amana kunika ukuhambelana nemali yakho bra. Okay. So that singachithi isikhathi nansi flavor yakho, nansi foil, nansi charcoal. So is key. No problem mdala. Great. Nanti uyakwazi ukwasembla into yangona? Phululeka mdala. Mana ngidismantle lapha sikufakele plastic in bra so that uthwaleke member yami. Izikholisela iFriday yakho. Ya. Ilanga namhlanje lami linganjonela ngiright. Otherwise athina amaphepha. Elokishini kunzima mdala. Siyalazi phela nale bathanda. Hayi mina saphuma kuloko mdala. Nanzelele ngaliphilizela ifuture ama 2K la. Ya lokho fast kakhulu lo. Sure man. Okay. Guys, ulithi lesi namhlanje kanjani? Yo, wena uqinisile mina sithi kubonwa yimi yedwa endibibhowa. Memla akasithola ngapho. Mina think misilona umithi. Mayimboni kuhle. Ewe. Yini? Nah, guys, that's for me. Nabe ngifocus serious. Full focus. Wena focus nje lishoda ngento engaphaphamisa mbijana. Into ethi ungayithi kha, yes igadi sithi vuki. Into bani le? Guys, Sitshela la kade vele ungasitshiye emoyeni nje wena usuvela waqala ukusitshela. Ikuyini? guys, into le ngasingenisa enkingeni. Wena inkinga, yathi yona inkinga nangu kwakho usukhuluma inkinga. Nangazi ukuthi uwino sokubamba uthi ungasitsheli. Okay, guys, liphilisi. Philisi. Ama drugs, how guys? So ulawo khona. Hayi ngizayiphathela kusasa la ndibe le 442. Sasa. Yepostoli. Mfethu, right. Mina ngiright mdala. Hamba. Hayi kuncenga mdala. Kanti bese vele ngizakudinga. Kanti wena every Friday lo ubona la kuthengi ama item la kathi la waphusha ka. Aphushele okushini ebafanele mdala. Ekuzama impilo mdala Kodwa ngani sathi. ungutsotsi manje ukhaya. Nabe bengakufaka kwenye idili shop. Usho ukuthi le delele Ufuna grand. into lesibindi. Le stuff is grand bro. Okay. Ukuthi ungasipusha abafanele vele aba blind. La uyaba blind vele. Yeah. Yabo. But so wena thatha number yami wenze njani sihlangane edeni ntambama sifonelana. Thatha ama number. All right, no problem mdala. Yeah. Right, it's 077 All right ma. 077 1773. 1773. Yazi nibizwa ngose Hayi ngizaseva ngipostoli. Yep. Bese ndingakho. Great. So yazi asihlangane perfect. Asihlangane time. Ungifonele wona. Kuna problem. Guys stuff. Hayi yabonga mdala. Sure. Siyakhuluma Okay, mdala. great. Yeah, mpostoli. Yeah, alright. Ntshebe. Ushapra. Hayi ngiyaphila mdala. Usufikile. Hayi siyachoda. Thole kahle. Hayi ngitshole kakhulu. Otherwise, Hayi. ubu serious and Hayi khululeka mdala. ngikukhangela. Hayi siyabonga mdala. Yasifuna for real stuff. Hayi staff isifuna offer. Amaye lesi stuff siyakuvusa mfowethu. Lesiphi? Njothi zaba rich masinyana. Lesi stuff siyakuvusa lesi. So okay, lapha ngibona transfer ile 5000. So ufune se 5000 straight up. Yes. Angiyibonile ingene le 5000 dollars yakho. Zwa Lloyd, awungiphelele iphepha leli ngitshengise istaff engilaso. Mana ngisho istaff engilaso la. Okay mdala. So istaff engilaso yilesi. Yilesi istaff esiphushayo la. Okay. So isensiphekile ovela lapha eboxini hayi. Alright.
Yeah. Ngisibheke ngendlela right. Hayi siyabona. And angeke ubhayize mawuphusha istuff lesi. Hayi. Susezintweni. So senza rich. Vele so right. Lloyd. Fake box lele ebhutini la. Yeah. So uzwana mawuphusha istuff lesi ungabhayize mfowethu nemele uchayele phansi ungatatazeli ungajumpisi. No problem ta. Khohle ngebling bling uziphilele nje ushaye lo life. Fanele kunje mina ngizihambele Honda Fit but ngenza imali serious. Hayi kuyazwakala baba. Yabona lapho uziphushela into oku green la. Yeah, ilihlahla lami. Baba lapha Lloyd. Hayi yazama wafana town. Hayi kuzama mfana. Aba lapha manje ufike emthanjeni wemali la. Lapha ufike emthanjeni wemali. Uthi ngizoba rich. Sudleni. Hayi. Zwa. Into zawo seziright wena drive uchaye phansi ani? Hayi yabona mntana. Ngendlela lapha lo mfazi usephekile. Lami banilindele ekhaya ma. Uba ekreni. Akulungile mntana. Sure. Uvulile igate. Cela ukuthi-ke lisebenzele amapholisa lapho elikhona ngawukwazi ukuthi kulo muntu othengisa ama-drug amapholisa azahamba embopha lokhu ukuze abantwana bethu bevikeleke befunde kahle bekhule kahle bangasalinyazwa ngama-drug besicela kakhulu ukuthi emakhaya yazi abaningi bayesaba ukuhamba emapholisa uyabhala incwadi uletha box yamapholisa Indaba usukhanyisa ukwadilo lawo yini endlini la? Hayi angilawo sithando sami phela njani into yabiza ukuthi bazongena ezindlini into by door besearcha lawo ma-drugs. Ya kufanele bakwenze lokho kanti into abayiqhatsheleyo leyo. Abantu kufanele badle basuthi umsebenzi wabo. Yes. Hey sime ngaleyo. Ngithi ngiphinda phela yini ufuna. Usufuna umphehle. Uyasikuningi konokusenhlizweni yami kodwa isikhathi nesipani yikho kungifihlela wena Why ningamphathela ngifana yami? Sorry. Kanti aliku lunch? No. Ma'am. Hello. Sorry, ma'am. Hello. Ma'am smart, ma'am. Okay, thank you. Yeah, ma'am. Muhle ma'am. Angikuzwa uthini umntwana esikole? No, ma'am, ngiyabuka. Ngiyabuka. Remember, I'm your teacher. I'm not your classmate. I know that, ma'am. Yes, but ma'am, into enhle yabuka, ma'am. Khanya sudelela mntwana wesikole. Ngicela ungilandele office. Ngiyabamba. Remember, iBhayibheli lithi abafikayo bazokhala. Ngihamba lo student sami la unduna uyangikhombisa se Qinisile lokho. nangu khona sondela nduna ngitshela uyedwa ukuthi utheni Mimi libuka. Uya. Hawu. Si. Akukhuluma indaba yakho. Bembuka siyoma. Uyabuka wena mamisi. Uyabuka. Nanda ufuna ukudiscipline ukuzibona ukuthi lapha sekufunile. Ayaxolisa se. Angiyemukeli ukuxolisa kwakho mina. Angiyemukeli. Ufuna ukukunika 2 good ones. Ngiyaxolisa se. Come on. Ukunike inyanga yakho phela ngaqala nje. Okay? Ngiyaxolisa. Uxolisa kubani? Move. Get out. Gente. Nanga ngithira nanga. Yewena, asimahlele. Azonijala kabi, ngihlekani lapha eklasini. Mina ngedwa ngihleka yini? Ngihlekani eklasini, ne? Ngihlekani eklasini. Ngizokureport kusasa. Report wena yamsaba. Yini ngawe nje ilawo? Hayi, ebehlekani lo ya. Ebehlekani. Yini into entehleka yini? Ama teacher suzizwa.
Hayi sinoti ukuthi ngiyazizwa nebehlekani. Hamba le report ngimsabi mina mayithi. Yebo imsabani mina. Ngimsabani. Into yonke kuyafana nawo, kuyafana. Kuyafana. Bantwana besikole. Futhi siyazana. Asazana. Unabambiza ukhuzuzo malaxi. But yangimotivate indlela opha khona. Ithi ngithi eqhatsha niyaqhatsha ngaba nama certificate. Okay. Ya indlela okhuluma ngakhona sisiwami yazi ngakuqhatsha ngokugaya imali blind kakhulu. Qhatsha lo? Yes. Sasikhuluma imali phela. Mine is my new to me. Yeah, siyasebenza. Hayi siyasebenza boss. Yeah, but still angezichisayo. Usichisayo? Yeah. Iziphi lezi ezichisayo boss? Still ama-drugs in fact. Ma-drugs. Hayi sikhuluma boss, drugs. Yeah, but kulomsebenzi angifuni umuntu olesifuba esikhahlelela idobi. Hayi khululeka. Papazi izinto. Hayi khululeka mntana. That's right. So lapha singaboshwa uyasikhipha noma uyasitshaya sifolele ejele? No, khululeka. Amapholisa wonke akubulawa aphethwe ngidlala. Aphethwe nguwe? Yes. Phela simnandi. Ajobe. Right, le right for ukuthi singasebenza namhlanje. Yeah, noma yini. Noma yini. Okay, staff engisiphethe lapha siblind kakhulu. Noma yini. Siphethe staff ukuthi crystal. Crystal. So each month zamnikeza 10. Okay. Ngizaphusha nge10 US. Phathe kahle staff lesi. Sizwana ntwana. Crystal. Crystal. But angifuni umuntu ozondladlaza ngoba bakiwo ngakhala zona. Akhululeka mntana. Sizwana. Akhululeka mntana. Asetshenziswa. Crystal. Yeah. Crystal. Alright, akufani ke setshenziswa. Hayi khululeka. Hayi mina ngifana uNdulu. Kancane. Sure. Alright. Ngifana uNdulu. Sharp. Thandekile sithandwa sami. Thandekile ukuthini? Nkosikazi. Utheni kathi namhlanje? Hayi baba. $150 njena lapha izona sayibona mina imali yakho ngibile inyawo yini? Ingani ngiyatsho $150. Ngicela udinga imali yami. Sudlalisa imali yami buchapha uyidise ngapi imali le? Ngamakundwa nakho. Anjezwe. Lungisisa amabala akho la. Ngamakundwa napha kutitshi. Uzakuthi abantu abami ngamakundwa sokutheni kathi? Hayi mvelasi. Abantu akho masela. Hayi. Ngicela ulungisise khona lapha. Ngicela ulungisise. Ngabantu abakho njani? Wazobenza njani uyi-1? Wazobenza njani uyi-1? Ngoba yenza nami lana abantu asengamasela lapha ekhaya. Hayi kathi phela ukuthi bantu kwenzakalani kathi? Hayi. Asaza positive phila abantu njani? Sanibonani bazali. Linjani? Siyaphila. Hayi siyabonga. Sizacela uma mfundisa sivulele umhlangano wethu. Asikhulekeni. Heavenly Father, Lord Jesus, we come before you this morning, Father, thanking you, Father, ukuthi usihlanganisile lapha sizolalela umphathi ekhuluma ngendaba ejulileyo. Cela usifafazele igazi sibe ngabazali abaqotho. In the mighty name of Jesus I pray, amen. Amen. Hayi siyabonga. Praise the Lord. Yithe silibizileyo lapha njengesikolo. Ngoba sihlangana lenkinga lapha ezakwenza uhulumende asivale isikolo bazali. Ngesenzo sabantwana, abantwana kabasakhuzeki lapha esikolo. Kuyatholakala amambodlela otshwala okunye ngamaphepha ongani kulama powder atshengisa ukuba hey izidakamizwa sibili lezi. Yikho silibizile ukuthi sizoncedisana abantwana ngoba kungawonakala. Useselesikhathi kanje sibonisana ukuthi singenza njani sikhuze abantwana ngoba vele isibonelo sikhona. Abangamankazana labo benza izinto ezingazwisisekiyo mabehamba lapha uzama ukukhuluma la bayakuhleka. Abangabafana bayatholakala uzathola ukuthi sebekhombisa lamatitshalakazi. So hayi into yakhona sihlupha kakhulu lapha esikolo. Please bazali kasincedisaneni. Baba sincedise sizo. Hayi ngazonsindwa ngamadola manje. Hayanyanyisa into esenzwa ngabantu bethu. Yanyanyisa impela cause thina isikhathi sikhula lokungekho lokho lokusesabisa ukuthi umntwana uyakhombisa uteacher. And mbona ngani kungenxa yama drugs nalawo umphathi isikolo athi aselethwa lapha esikolo. So ngicabanga ukuthi hey lawo abantu abasupply lama drugs ngcono bedingwe bebanjwe beface ingalo yomthetho. Ayeke sibachiye besiza sho ngoba siphambanisela abantwana bethu. Asithabanga nje abazali. Siyabonga umbono wakho mama.
Hayi, ngiyakubingelela bazali. Mina njengomama esengikhulile kanje, okukhulunywa nguHeadmaster kuyangesabisa, kuyangiswelisa ukuthi ngikhangele ngaphi. Ngoba nxa ekhuluma kanje vele umbono wabantwana usufile, akusela fithi ebantwaneni. Ngiyekelekile lamagama kababa umfundisi ukuthi kuhambe kuhle, abantwana kababotshwe. Kubotshwe yena lowo owathengisayo ama-drugs. Sizacela lengalo yomthetho ukuthi bangavunyelwa laba abantu abathengisa ama-drugs ukuthi bebotshwa bekhutshwe. Sizaqiniseka sibili lathi abazali ukuthi sithingele ingalo yomthetho ukuthi wayi bebotshwa bekhitshwa. Yebo gogo. Kwaziwa bazali. Yebo. Okay, inini sekuona kwangu as a pastor. Ngikubona ukuthi uzikuzazisa is fulfilling the sign, one of the signs which Jesus said it will happen. Andika 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5 here. Children shall be arrogant. Andika. So we are seeing it. And so what can we do? Andika. The only solution which I see myself is that if children can allow themselves to come to church, to receive Christ as their personal savior, Christ is the only solution to this problem. Even if you are watch, you can arrest the whole world because it's happening everywhere. I'm a prison. The only prison is they must be saved. Full stop. And Jesus must rule in their hearts. And then they will see good it's a bad thing to use drugs. Njalo sina abantu bomthetho babizilela ukuthi bameme ukuthi bezosincedisa. Salibonani badala. Yebo. Obingelelayo ngo-officer uThulisimbi. Njengalokho khona silapha ke njengabomthetho. Silethwe lapha ke ukuthi sisizwa indaba yama-drugs esihluphile lapha esikolo nasendaweni yonke nje yakwaBulawayo imiZimbabwe yonke. So khona lathi sibuye lapha njengomthetho ukuthi sixwayise ukuthi abadala besebenzelane namapholisi ukuthi nxa libona abantwana sebesenza izinto ezingekho emthethweni lisilokhuze li-report epolice ukuthi hayi abantwana bethu ngalinje sebesenza izinto ezingekho emthethweni sibe sesihamba thina njengomthetho sibe sibabophe sibafake phakathi. Kubotshwe bona o-drug supplier, kubotshwe bona ama-drug dealers angikhona. Ngiyabonga badala. Hayi, kuyabonga. Ya ungaqinisa sibili lapho kumele sizinikele ngokuzikhandla ukuthi senqabele ukusetshenziswa kwazo lapha izidakamizwa and be an example amongst all schools. Siyabonga. Ushona hayi right. Hambe njani? Ngale sikolo ngihambe kahle kakhulu. Inkinga nje uphela ngama-drugs. Abantu abantwana balokhu zama-drugs and sebekhombisa laba abalili. Sebekhombisa abalili. Yazimele sibone njengomthetho ukuthi sibabamba ngaphi nama-drugs la bathengisela ngobani izinto ezinjalo yabo. Sikwazi ukuthi sibalandele. Kadana wathi uzongikhomba. Uqalile sika. Come on. Hayi maskena emsebenzini sasesibuya. Okay, sakubona late. Kunjani? Ngiyile. Kanzakalani? Ayazi ngine-stress. Anti yabona le meeting ebesikiye esikolo la. Bathi bazasearcha door by door. And nxa besearcha nasenkinga. Qonto bazabuya la? Definitely bazobuya. Bezofuna lesi stuff. And it needs stuff esilaso la. Siwetha ama-millions. And noma bengena la impilo zethu ziphelile. Eish. I don't know what you're thinking now.
Gumede. Nguni. Qwabe. Nina eCebe. Hlala phansi. Njani? Sile church. Church. Sile storeroom. Storeroom esingena yimi la. You are a blessing into my life. Such a great thing I did. I owe uMamazala something. Hayi. Kanti nginguba. Indlovukazi yami. Good afternoon. Afternoon, sir. I'm fine, thanks. I'm fine. Afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, students. How are you? I'm not fine. Very sad. Because we heard that some of you are selling drugs here at school. Of which, so kubangela ukuthi abanye benu bekhombisa ama-teacher, labanye benu bebe violent and start abusing others. Today we are going to have a petrifying searching, and I'll ask every class teacher to do search in his or her class after this announcement. Again, you as a student are supposed to help us to solve this and inform us about these perpetrators. Am I clear? Yes, sir. All right, ma'am. To the job. Okay, sir. Make sure I'm not the first suspect, eh? What do you want to say, Sheila? Cela ukuboniseshela. Phela nina abantwana abangezwayo lapha esikole. Thola ukuthi yini ama-suspect athengisa ama-drugs. Okay. Cela ukubona yakho seshela. Vula. Ngicela ukubona yakho session. Thank you. Nemlaza chibakhulu. Yini lapho? Ngicela ukubona session yakho. Okay, thank you. Akumbisi. Sathi. Phingi bekumbula ngeBP anti. Xolisana. Phingi, Sibadla. Ingamela ngathi sekhawuthini. Sibadla ngikhuluma lawe. Ngaveli ke la sitela ukuthi uba utshela imali lapha ekhaya. Wona mntwana uphendula kanjalo wena. Phendula unye kwakuthola 9 months ngalesi sisu wena. Nxa kwakulihlupho walingafaka ngeqolo ke. Namhla siyakuthola imabamvu wena. Hey wena. Suka beba bona umuntu ejikela umntana mzwana. Makhuma, uhamba njani ntombi? Uhamba njani? Uhamba njani? Utshona njani? Yebo, utshona njani ntombi? Uhamba njani? Hayi baba amakundwana akho lawa. Hayi nikisi. Sokuthe? Nikisi. Hayi kodwa baba sokuchiyela khona sixoxo sithando sami. Hey. Akuzweke baba. Yela mina. Baba. Yazi ukwayizwa le ndaba le ezikolweni leyi. Sokutheni futhi? Ukuthi baba abantwana baba sebebhema ama drugs. Mina athi la khona lokho mbe uthango ngoma methanga ukuyini khona lokho sithando sami. Ukukhulunyiswa yinto. Abangicanga ukuthi sisizayo phakathi khona la. Kwenza ngikhulume njalo anti abangimbuza ngemali ngendlela wamphendula ngakhona. Awuboni ke nomthembo siyayicela sivuthiwe leyo. Ngakutshela ngomntana wakho mhlalo khana echaya umntaka kamakhelwane ngifuna ukumchaya wathi. Awu sithando sami. Dubele imthendi ngelazi. Wakhulunywa njalo yini baba? Anti mele sikhosa abantwana ngendlela eqondileyo ukhanya ukuthi baphuma emzini wakomthembo odubela imthende baba. Wena wawusala phela ngimkhuza lapha. Kodwa baba wayesasemncane lapha noSibadla. Zwana. Uyakunanzelela ukuthi iBhayibheli lithi ungalivula kahle. Lithi khulisa umntwana ngendlela azahamba ngayo la nxa sekhulile.
wena umkhulisa njani sibaba? Mthembu amazwi akho azabuhlungu baba. Azabuhlungu baba. Ulithathe kuhle iBhayibheli liyana, ulivule kahle liza kuchazela kahle ngendaba eziningi. Ulandele uSolomoni, uvulela uZaga, liza kutshela indaba zonke ezokukhulisa ngazo abantwana. Baba, ngingaselawa amaningi. But amazwi akho azabuhlungu, wazi wathi ngehlisa inyembezi. Ngisengijilo sithandwa sami, thina Mthembu siyayicela sivuthiwe. Stepezana, istepezana, ugqoka istepezana. Istepezana, ugqoka istepezana. Istepezana, ugqoka istepezana. Istepezana, ugqoka istepezana. Istepezana, lola lo, istepezana. Lola lo, istepezana. Lola lo, istepezana. Lola lo, istepezana. Kala abantwana bakhale sengaso batholile incwadi babuyile police station. Ngona wena unje. Kasakuzeki, ugqoka istepezana. Kasakuzeki, ugqoka istepezana. Kasakuzeki, ugqoka istepezana. Kasakuzeki, ugqoka istepezana. Kunjele Christian Bibi. Traka kuphazamisa ingqondo. Phazamisa ingqondo. Yona ulithatha ngakunjele ukuthatha hayi exactly. Ingane zitshisa. Kunjele endaweni zisizitshisa zombuzo. Lokho kuyongeza imali. Ngenza imali. Fast money nto. Le ndoda uyithini? Lo. Yawa mntana. Awe no one. Komphandle. So kunjele ukuthengisela. Thenga komunye bra. Komunye bra. Simnyama, asifuyisana masiwa